Ay tungol kaping lak ang kubron tuan wen kitun sak sang halokot lel kriat lang. Pwede kubur kalangan makmalkot kiyang yair yan pata pokon lukon malak. Pwede ay tungol may atan ititiyer po numuya ay pagi. Mailong kot kiyang ya kubro mail po yan peusala ay tungol pa tuan wen nan pokon legislature and will